Tše ke ditaba tša iri ya seswai tša leleme la Sepedi bjalo ka mehla re a la amogela re gaša thuigo tšwa Studio 10 Auckland Park re lesolela pele dihlogo tša tšona. Parliament is not a retirement village. We are going to use the 50% of the old that remain. We'll use them for wisdom. Boetapele bjo buswa bja mokgatlo wa baswa wa ANC bore bo tla katanela dipersente tše 50 tša baemedi ka parlamenteng. Ke thabetse re feditse. Badikana ba go feta magolo tshela ba boetse gae ba bolokegile ka kwa Mhlanga provinseng ya Mpumalanga. We are going to engage further, as the Premier, Panyaza Lusufi indicated. You know, we had a round table where we engaged each other. Mohlankedi phetiši wa SAFA Lydia Munyepao o re ba holofela go rarolla mathata a dikontraka tša dibapadi tša banyana go SASSA pele ba leba dipapading tša sebjana sa lefase ka Labone. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Batho beshu thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Boetapele bjo buswa bja mokgatlo wa baswa wa ANC bo tla katanela dipersente tše 50 tša baemedi ka parlamenteng. Mopresidente wa Liki ya baswa Colin Malachi o dirile pego ye nakong ya ge ba bolela le babegaditaba go latela go kgethwa ga bona mafelelong a beke. Bahlankedi ba tshela ba ganeditše ditatofatšo tša gore ditshepedišo tša conference di be di sa loka. Go tsebišitšwe le bahlankedi phetiši ba komiti ya bosetšhaba ba mokgatlo wa baswa. We are very clear. We are not going to accept any less than 50% of young people in parliament and legislature. Parliament is not a retirement village. We are going to use the 50% of the old that remain. We'll use them for wisdom. But we don't need to have 80% of them in parliament. Ba hlakisha ntlhakemo ya bona Liki ya baswa ba ANC ke gale sena boetapele tekano ya mengwaga e seswai ba re ke nako ya gore baswa ba etenaga ye pele baswa ba re ba ya go hlama leano le liswa la mengwaga e mene go tsošološa mokgatlo le go rarolla mathata a mangwe ao baswa ba kopana go lona ka nageng go le bjale bahlankedi ba ya go kopana gape le maloko a selete sa Chris Hani ka Eastern Cape bao ba latofatša go mokgatlo ka go se ba dumelele go kgetha conferenceng ya lenyaga magareng ga bona ke Aphiwe Makhange yo a lahlegetšego kgahlano le mopresidente wa COSAS Colin Malachi maemong a go ba mopresidente wa Liki ya baswa ba ANC. Malachi o re bjalo ke nako ya gore go beelwe diphapano ka thoko gomme go a go botee ka gare ga Liki. Immediately after our first NEC, we have not yet decided on the date. We'll go, myself and the SG, to the Eastern Cape because that's where problems were from, to meet with the leadership there of the Youth League, to engage with them on how best can we unite young people there and bring them because we need everyone. Liki phaetše ka thoko dipego tša gore conference be sa latele magato le melao yeo e rilego seo morago wa gore maloko a mangwe a mokgatlo a ngwalle komiti ya ANC go ipelaetša kgatlhanong le boengwadišo le ditekolo tša matlotlo tšeo di fošagetšego. Moswara matlotlo wa mokgatlo yo a tšwa go provinseng ya Mpumalanga o re boengwadišo bo bo se matleng a bona gomme bao ba nyaka go hlotla sephetho se ba dumeletše go dira bjalo. Our processes were thorough. No one was closed out of Congress. And we are saying, if indeed people are confident that we close them out of processes, they are free to challenge our processes. We are confident that our processes were above board. Mopresidente wa Liki o re ba ya go šoma ka matla go aga Liki ya baswa ba ANC liswa le go thuša mokgatlo o bušago go boela sekeng go tšwa setlogong sa ona. Mopresidente wa peleng Thabo Mbeki
o hlalositše molwela ditokelo le molwela tokologo Sali Motlana bjalo ka motho yo a bego a na le botshepegi le boikgafo mošomong wa gagwe. Ge a fana ka tša bophelo bja gagwe ka 4 Ways go la Johannesburg, Mpeki o re Motlana e be e le moetapele wa go setšhabe selo ge a be a lwela ditokelo tša maAfrika Borwa ba batho baso. O re Motlana a senka a lapišwa ke mošomo wa gagwe wa go lwela naga, ka go rialo mešomo ya gagwe ga se ya swanelwa go lebalwa. Motlana ke mohlologadi wa ngaka Nthato Motlana, gape e be e le morutišigadi magareng ga mešomo e mengwe ya gagwe. E fela o ile a tlogela go ba morutišigadi ga mmogo le ba bangwe ka morago ga go tsebišwa ga Bantu Education ka 1953. Motlana o thomile go kgatha tema go lwela ditokelo tša batho ka Sophia Town, moo go tee le baswa ba bangwe ba bego ba kgoboketša maswika ao a bego a dirišwa go foša dipese nakong ya go se dumele le batho go namela dipese e bego e tsijwa ka la Azikhwelwa. O filwe sefoka sa maemo sa estimate member of the Order of Baobab ka tema yeo a ikgathilego ya go matlafatša basadi le go lwela mmušo wa Afrika Borwa wa demokrasi wo o senago kgethollo ya bosemorafe. O hlokagetše a na le mengwage 96 beke ya go feta ka Mokibelo. Motlana o tlogela bana ba bane, ditlogolo le ditlogolwana. She was both an honest and a humble person who knew what she had done, would have felt pain if she had not done what she should have done to take our people even one step forward towards their liberation and fulfillment. Mother, yours was the journey of undaunted tribulations, overwhelming challenges, unbridled joy, severe pain, great accomplishment, and above all, a life fully lived. Yours was not a sprint, but a long uphill marathon, and as you broke the tape at the end, we raise our hands to applaud you and say a heartfelt farewell. Kgorotsheko ya Magistrata wa Bloemfontein e file o mongwe wa balatofatšwa peili ya diranta tše 10,000 molatong wa go ngwega kgolegong wa Sekatawana le mmolai Thabo Bester. Thabang Mir yo a lebanego le molato wa go thuša le go tšhabiša moswariwa go ngwega kgolegong ga se a dumelelwa go tšwela ka ntle ga motse wa Mangaung ntle le go tsebiša mohlankedi wa dinyakišišo. Balatofatšwa mmogo le yena ba tla dira kgopelo ya peili beke e tlago ka Labobedi. Bosekisi jwa re ga bo a ganetsa kopo ya ga Miri ya peili ka gonne tlolo molao ya gagwe e wela mo tlase ga karolo ya ntlha ya molao wa tsamaiso ya bosenyi. Mir o tshwanetse go ipega kwa maphodiseng a kopanong mo Bloemfontein la boraro mongwe le mongwe, mme ga a tshwanela go ikgolaganya le basupi ba puso ka bomo kgotsa ka phoso. Magistrata o laetse bosekisi gore bo neele lenaane lwa basupi go baemedi ba ga Mir gore a itse gore ke bomang. Mir mmogo le Zolile Sekeleni yo e leng molatofadiwa wa bobedi mo kgetseng eno le molatofadiwa wa borobedi Natasha Jansen ke bone fela ba neilweng beili. Joel Makgetha le moeketsi Ramodula ba latofadiwa ka go thusa motshwara go ngwega kwa kgolegelong go mekamekana le setopo le bonwenwe. Puso e tlhalositse gore e tlile go ganela kopo ya bone ya beili. Go na le list e le gore motšhotšhisi o fane ka yona ya dipaki tsa mmuso tse e le gore o ifile moeledi wa hae le gore o tla mo tsebisa tsona gore ke batho ba e le gore maemo a le jwang kapa jwang ha a tlameya go kopana le bona. Go sa le jalo moitseanape wa molao a re go na le tshono e nngwe ya gore boikuelo jwa ga Senwe Matshwara, Tebo Dipholo le Tiego Makgotsa bo ka atlega kwa kgotlatshekelo kgolo ya Freistata gore tshwetso ya go ganelwa ka beili e fetolwe. Kopo ya bone ya beili e ganetswe ka motsheganong. Baemedi ba bone ba boleletse lekgotlatshekelo kgolo gore Magistrata Mohlolo Gabisi o dirile phoso ka go bona balatofadiwa ba ka tshaba. Ba tlameha hore ba etse bosekere ba hore ba prova ntho engwe le engwe le engwe e ba re Magistrata o entse phoso ka yona. Go fitlhela jaanong go tshwere balatofadiwa ba le 12 mo kgetseng eno. Botlhe mmogo le Thabo Bester ba tla tlhagelela fa pele ga lekgotlatshekelo la Magistrata fa Phatwe a tlhola malatsi a le 8. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.
le sa amogetswe ka morago ga go phela le go phologa dikgwedi tše pedi komeng badikana ba go feta 600 ka kwa Mhlanga ka Mpumalanga ba alogile le go kopana gape le ba malapa a bona go tšwa komeng mafelelong a beke. Mokgwa wo wa setšo ke leswao la gore ga e sa le bašimanyana bjale ke banna le ge go bile le dipego le ditiragalo tše dintšhi tša dikgobalo tša ba bantši ka baka la lebollo le ba bangwe bao ba hlokagetšego mengwageng ya go feta. Sehlopha se se re se tšere magato ao a nyakegago a tšhireletšo. Dialoga go tšwa kwa Mhlanga ba thabela go boela gae ka morago ga go fetša sebaka sa dikgwedi tše pedi komeng. Badikana ka moka ba 110 ba boetše gae ba bolokegile ebile ba phetše gabotse. Ke thabetse re feditse ka mo re thabela le batho ba re supportileng and ka dithabela le bona le ba ke botseng le bona re feditse le ba bang ba nestie le bona bae. I'm so happy with my initial school. I went nice. My journey was nice. Was very good, my journey. Rena re dumela re ngwana sonetse o bolla gona motho a sonje a hwele komeng ke ntwe re dumela mo ga mashilo re a leboga go modimo le badimo ba rena ka moka a re thushe gore bana ba rena ba boe dipula di banetše mvula zabaneta ba sehlatheng manje labantwana sibafundisile sibawisela sabafundisa ukuthi umama uyahlonitshwa. Batswadi ba masogana a 40 bao ba ilego ba phološwa ke maphodisa go tšwa komeng eo e sego molaong magareng ga Ramatlabama le Tsetse kgauswi le Mahikeng ka North West ba nyaka toka morago ga gore bana ba bona ba išwe komeng ka kgang. Banna ba babedi ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata ka Mahikeng ka ditatofatšo tša go thopa le go se obamele molao wa setšo le lebollo. Pete Tlotleng le Kotshepile Ntate ba golegilwe ka Labone ka ditatofatšo tša go sepediša koma yeo e sego molaong ka ntle ga Mahikeng. Tlotleng le Ntate ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo morago ga gore go begwe fa ba ne ba gapa basimane le go ba isa kwa sekolong sa setso sa go rupisa se se seng mo molaong. Basimane ba ka nna 40 ba ne ba ya go tsewa ke mapodisi kwa sekolong seo se se gaufi le Mahikeng. Batsadi ba bana bao ba re ba batla molao o diragadiwe. Ngwana ke wa moshimane o 16 years o bile a tsawa ke motho o re sa moitseng a ba tsaya a ba isa go sekgweng go ba isa ga bona go sekgweng o fitlhile a ba initiate ka tetla ya gage e senya gona re le batsadi ra megile thata gonne bana ba rona ba tla ba se mo seemong se se siameng bana ba rona maoto a rona a rogile a tswa boladu ka fotlase go na le dintho tse le go diverse vie mo bonneng jwa bone le bona ga bo a segiwa sentle le bona botlhoka go bo kreye attention mme ba bile ba iswa go bophelo. Bantlo ya segosi mo profenseng ba re dikolo tsa go rupisa tse di seng mo molaong di ba tshwenya thata. Bona mo patlo ga ba dirise molao wa Customary Initiation Act gore go tlhokego ba thusa ba dirile ekete ke business ba kgona gore ya bana gore ga ngwana tlile le motho o mo fa madi a rileng so bana ba feletsa ba utswa ba bang go gore go mo patlo ba sa prepare ba sena di papiers tsa semolao kapa ke di ba letla go tse di ba itse. Banna bano ba tla tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ka Mantaga go tsenya kopo ya bail. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Province ya Limpopo e tswela pele go itemogela mathata a tšhelelo morago ya dintlo tša di RDP. Batho ba bangwe ba re ba bile lenaneong la go leta go hwetša dintlo mengwaga e mentši. Ntle le se, kgoro ya dintlo e bušeditše tšhelete ya go lekana diranta tše dimilione tše 400 go kgoro ya matlotlo yeo e bego e swanetše go dirišwa go aga dintlo ngwageng wa ditšhelete ka 2021 le 2022. Mokhukhu o ke legae la Tlale Kgasago le lapa la gagwe tekano ya go feta mengwaga ye 10 motseng wa Shutalale ga Mphahlele o dula le mosadi wa gagwe le bana ba bona ba bararo. Kgasago o re o dirile kgopelo ya ntlo ya RDP ka ngwaga wa 2014 e fela le lehono o sa beile moganya phatleng o re o kgakanegong ka gore
o palelwa ke go hwetša ntlo mola tše dingwe tša dintlo tšeo di lego gausi le yena di tlogetšwe go ba marope ge ke boditša ba mawat committee ya di-housing ba no re maina a gona ka go bona mara go diragala selo still ba agela batho matšhatara mo ba no ntloga ba aga molaleng le gona go batho ba le gore ba bangwe ba nnete matšhatara gore ba ka ba fa ona mara ba tšea ba fa ona tše dingwe tša dintlo ka tikologong ye ga di dule motho mola e le gore ka go le lengwe di tlogetšwe go ba marope le ge go na le projeke ya go aga dintlo ka tikologong ye tše dingwe tša dintlo di ka mafelong ao a sa dule go batho moetapele wa badudi o re batho ba mmalwa bao ba hlokago dintlo ka tikologong ye ga ba hulege re ne le bana ba go rena bao ba hlokago di-RDP a ba di hwetše mara ba go ngwadiša gona ba ngwadišitše go le bjalo masepala wa lepelle nkumpi o re ke gona o hwetša kgopelo ya kgasago ya ntlo ya RDP le nyaga ka kgwedi ya March le masepala ba tla kontišana mogono wa ditšhelete ntlo ya ntate kgasago ya rena kgoro ya dintlo ka Limpopo e re tla tšwela pele go šomišana le masepala go netefatša gore kgasago le ba bangwe ba badudi ba hwetša dintlo tša bona na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Shutalale ga Mphahlele Anisebahle. Kwenyana. Apethu. Nazo. If you like nice things at a nice price, you'll love Nazo meals. Ba-da-ba-ba-ba. On Sunday, SABC2 brings you a showcase of talent. Whoa, what? The Gong Show is where it's at. I gotta give you a 10. Celebs judge incredible acts. What's the lowest possible score? And it's all hosted by the great Tommy Maitland. Turn on your telly, turn off your brain. Guaranteed to not leave a bad taste in the mouth. The Gong Show, Sunday fun and games, SABC2. Join us every Sunday for a show filled with aww, I love you too. and quite a few ooh. Don't do it. But beware, there might be Oh, yeah. Excuse me. and even some you. Oh, no. Oh, no. Wait. He's not even trying to block. Oh, he's trying all right. Viral videos that are hilarious and outrageous. Okay. We call it ridiculousness. Sunday, 6:30, SABC2. Ditaba di tšwela pele masebotsana yo a belegwego ka Limpopo ke masebotsana o muswa wa Miss Teen Africa International wa shuhlabiwa wa mengwaga e 16 go tšwa Polokwane o thupile sefoka se moletlong o mogolo wa phadišano ya masebotsana wa Teen International yeo e bego e swerwe ka Cambodia ka Asia dibeke tše pedi tša go feta. Miss Teen International South Africa. O tsebagaditše Afrika Borwa go lefase phadišano ya bommasebotsana masebotsana wa šum e be a phepesela ka mebala ya go bonagatša bokgwa bja Afrika Borwa phadišano ya bommasebotsana ye e bego e swaretše ka kontinenteng ya Asia ga bjalo washo ke mothopasefoka wa bommasebotsana ka mono kontinenteng ya Afrika le ge washo yana le difoka tše mmalwa ka mono Afrika Borwa o re go ba karolo ya phadišano ya lefase ke se wa ka se tsoga se lebetše. When I was announced as Miss Teen International Africa, that was a moment for me that I'll forever cherish. I'm hoping to see myself in the Miss South Africa pageant. I don't know, maybe when I get my first degree. A girl coming from Limpopo, which is not a very highly recognized city, and being able to win Miss Teen International Africa should just be motivation to them to say it really doesn't matter where you're coming from. Washung
o botse mokgatlo go thuša bao ba phelago ka bolwetse ba monagano le go phela ka bogolofadi. Ke Mahlatse Phaladi, ditaba tša SABC, Polokwane. Tona ya pušo tirišano le merero ya setšo Thembi Nkadimeng o lemošitše gore tlhokego ya boikarabelo ka mebasepaleng e na le ditlamorago tše šoro tshepedišong ya kabo ya ditirelo. Nkadimeng o be a bolela le bahlankedi conferenceng ya District Development Model yeo e kgatlampanago ka Stellenbosch ka Western Cape. Because not unless you are not living where I'm living and staying in the municipalities where you are working, it's a gangster's paradise. We have been taken over. And if we don't accept it, we have more problems coming our side. We have got more problems coming. No one wants to take responsibility for the space in which we are all working in. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Mookamedi phetiši wa South African Football Association Lydia Monyepao o re ba holofela go feleletša go rarolla mathata a dikontraka tša dibapadi go SASA mathapama pele banyana ba ka leba dipapading tša sebjana sa lefase ka Labone. Sehlopha se ganne go bapala papadi ya sona kgahlanong le Botswana ka baka la dikgogakgogano tšeo ba nago le tšona le SAFA. Sehlopha seo se ile go sa kgoboketšwa ka ponyo ya leihlo se papatlilwe ke Botswana ka dino tše 5-0 lepatlelong la Tsakane ka Brakpan Mabane. Sehlopha sa banyana seo se lebilego phadišanong ya sebjana sa lefase se ngadile go thulana le sa Botswana ka Sontaga. Se tla morago ga gore ba tšweletše dingongorego kgatlhanong le mokgatlo wa kgwele ya maoto ka ga ditefelo gare ga tše dingwe. Go dumelwa ge baraloki ba ipiletša go mokgatlo go lefela sebapadi se tee dikete tše 500 tša diranta eupša mokgatlo ga o ba tshepise selo. We had a round table where we engaged each other. So we are going to continue the discussions this afternoon or depending on availability so that we can iron out any outstanding issues before the team departs on Wednesday. Gape banyana e be ba sa nyake go raloka kgatlhanong le Botswana ka ge ba re ke bomagogorwane ka ge ba itukišetša phadišano ya sebjana sa lefase. We're categorically clear that Botswana is, a team of caliber, having knocked us out of the 2020 Olympic qualifiers. SAFA e re e lekile go rulaganya gore sehlopha se thulane le sa maemo a godimo eupša ga se a atlega. We wanted this to be a send-off match, and we could not, having written several letters to other international member associations, we wanted a team that would come to South Africa and on a fixture in South Africa, not for the team to go overseas. Maemo a lepatlelo la Tsakane lona ebile ye nngwe ya dingongorego tša dibapadi e fela SAFA e re ga ya hwetša lepatlelo le lengwe. Many fields are under maintenance. Some of them indicated that they unfortunately they had other events going on, and some of them did not have backup generators. Banyana e tla raloka papadi ya mafelelo ditukišetšo kgatlhanong le Costa Rica matšatši a se kae pele ga papadi ya pulamadibogo ya mogopo wa lefase kgatlhanong le Sweden ka la 23 kgweding ye. Bjalo ka mehla re le kgopetše maikutlo a lena morago ga gore sehlopha sa banyana seo se yago go emela naga sebjaneng sa lefase se ngale papadi kgatlhanong le Botswana ka mabaka a maemo a lepatlelo le dipeelo tša ditefo. Letlakaleng la Twitter Rams Mokwene o re banyana ba swanetše go tšewa ka go lekana le bafana kgang ya Mabane ga ka itumelela le seng.
Ana Mashilo yena o re nna ka tebello ya ka ke bona sehlopha sa banyana se dirile toka ka ge lebala le be le se maemong a tokafetšego gomme ke ka fao ba ileng ba tšea sephetho sa go ngala papadi. Letlakaleng la Facebook Putana General Junior o re ka nnete go a nyamiša go bona banyana ba tšeelwa fase mola ba sa yo emela Afrika Borwa sebjaneng sa lefase. Nna ke lakatsa ge nkabe banyana ba filwe lepatlelo la maemo a godimo go swana le Mbombela ne re ka se bone tše re di bonego mara le ga go le bjalo nkabe go phethagetšwe morero wa bona wa kgwele ya maoto. Makgatlela Daniel yena o re baraluki ba banyana ba tšere kgato ya maleba go ngala papadi ka ge go bonagala balaodi ba SAFA ba sa tšee maikarabelo go netefatša gore dihlopha di bapalela mapatlelong ao a lego seemong sa maleba. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgatha tema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 go sasa. Lebeseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. a go le bo ga tše Dithabela re lebele ka kanyo ya boso bošegong bja lehono a go di kgona go lotša dipula tšeo di letetšego ge se fela marema ka baka bana gona ka kwa go la Motsekapa bogarikana ga Afrika Borwa province ya Free State Mpumalanga le gona ka kwa go la Gauteng a go di kgona go lotša marema ka baka bana a wa letetšego le na godimo tša province ya Limpopo a tla ba apešitše na godimo tša province yeo fela go mare lebela gape letšatši la go sasa re tebeletše temošo tšego ke baka kanyo ya boso ba re bontšha ka maphotho a lewatle a wa tlabe go atlakile di kgona go tša lephotho la moya o montši le lo tlabege le kitime ka dikilomitara tše 30 go ya go tše 35 ka iri le tla ba le rotogela gona ka gola Eastern Cape go mela tliša dikgonagalo tša dipula ka reperesente tše 30 gona ka gola Eastern Cape na godimo tša province ya Limpopo di tla ba di apešitše ka marema ka baka bana le dikgodi na godimo tlase le go theogela tlase gona ka gola province ya Mpumalanga go mare lebelela gape le tšatši le go sasa digrata tša ditemperature tša rena go bontšha tla fola ga magareng ka Johannesburg Pretoria ke tše 22 le gona ka gola province spread go bontšha gore go tla ba go fodile ga magareng ka province ya Limpopo province go bontšha go tla ba go fodile ka Polokwane ke tše 22 Mokopane 24 ka Mosina ke tše 26 Pekasfort ke tše 24 ka province ya Mpumalanga dikarolo tša province go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Lightenburg ke tše 21 gona ka kwa Skukuza ke tše 27 go meka Mkhondo go fodile ga magareng ke tše 24 a lebela ka KwaZulu Natal a go di kgona go tša dipula tšeo di letetšego go mo digrata tša ditemperature tša rena di tlase ka tše 24 ka Durban le Richards Bay go rotogela le gona ka Vryheid ke tše 24 mo go bontšha gore go tla ba go fodile province yeo re letetše di kgona go tša dipula tšeo di tla ba go di tswela ka diperesente tše 30 ka Eastern Cape di theoša digrata tša ditemperature tša rena ka East London mthata le gona ka Mmaletswai ke tše 20 go mare lebela digrata tša ditemperature ka Western Cape di theošitše tlase digrata tša ditemperature tša rena re lebetše gona ka gola Motsekapa ke tše 15 le dikarolo tša gona ka gola Mossel Bay le ka George ke tše 15 go rotogela gona ka gola Beaufort West mo go bontšha gore ke tše 16 a re lebela digrata tša ditemperature tša rena ka Northern Cape go bontšha tla ba tše 26 ka Upington Kurumane go tla fola ga magareng le gona ka gola DR ke tše 19 go mare lebela ka Free State province o ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Vepena ka Fixback le gona ka Bethlehem ke tše 16 mo go bontšha gore o tla ba go fodile ga magareng ka Sasolburg ke tše 19 le gona ka Porterville ke tše 22 re feletša ka province ya North West bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Taung le gona ka Mahiki and Rustenburg ke tše 23 ka Klerksdorp ke tše 22 le gona ka Wolmaranstad ke tšona tšeo tše kakanya bose go tšego le lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo